Rino anak ko ni tatang iyo, pinanawan na kon. Anya? Napanan na? Si Muro ni si babae na. Anya? Ay, naglukumot na dya tatangan. Tila aramidin da. Surutan man di amam, kasaritam, ay aywan, pagsubliya mi di balay. Sa dino ay ti balay ti babae na. Ije kabangi mga barangay. Asi nagkano ti skwilaan, nagtangaan kano ti dwa nga store. Kuyogan nak ti ito dok. Imbagada nga min kanyak no sa dino ti balay jay kabit na. Anda nang ito do kanyak kiday. O sige, mapitla ang arap tagrubatak na nang. This drama is owned by Jenna L. Moite Drama Channel. Paingad na kayo dito yung Rinaw. Agawid kayo. Yawid mong tainam. Hindi kayo mangibabain dito. Tatang, anya ka din dahi tang araramidin nyo. Laklakayan kayo. Ngam kasta pala tiraramidin nyo. Bone, agawid tan non yaman tinagkurangan wano nagbasulak pagkawananak. Mawamot ang buka basul ko kan ka. Palubusan na kaon piling. Uray talakay kan baketan. Gaputakas laak takungan ang nagkutong. Nagsapol kan itinalukmag abakat. Agawid tayong tatang. Saan anasaya at aramidin nyo? Saan agaputalakay kan baket kayon kanina ng akat laklakain nyo latan tiagsina. Ad-dakit di ko mga ginayat kayo Tama nula atawanan ti panagdinayaw. Agawid kayo kidain. Tama nga makita na kayo ni Beltrana dito. Basta glinipatan, pilaing. Agyaman ak Boni. Kunak nurabrabak mula ti imbagam kanyak asinaamon niya asawam. Noan niya ti imbagak, tung pala, Beltrana hanay. Kabukbukuran na kaon. Wani nga rod, ay na, jak mailadawan ti kinaragsak ko Boni. Ay umay ka man. Pinagkatnakmutan Beltrana. Ay na, naglagan ka gaya matalaga Boni. Sang kaawit ka magaya ba? Ay kasanaw, kat natayag ka nalukmag ka. Kat siya, nakutaong kan basbasitak ng musika. Naimbag man ta kinayat nak nga uray nakaluklok maga. Naita nga raw, di kinayat kukin ka. Tana umaakaw itinakutong nga asawa. Nagkutong nga agpay so di asawam. Kaslatakong. Wan nga raw. Jakman amaw iti dayja nga ex-kaw. Binaybayan namat ti baginan. Nalukmagmat iday. Mahilig kagayam iti tiyabian niya. Wine. Jakman amaw. Kay kayat kaw tinalukmag ababaay. No kaya rigan jay ex ko tinakutong ababaw. Kaya rigan mo tinalukmag ababaw. Anya! This drama is owned by Jenna L. Moite Drama Channel. Nay, anyat kukonyo na nang. Imulmulak man dagito dinawat ko asabsabong ijibangir apurok. Ni, sabong manan, nagadut mo layo sabongan. Napunon ti arubayan iti sabsabong, kano anya pa di ta amulmula. Wan tapno da pangibaw inga kiti imatang kwan ako. Dagito ti agas tila diingit nga impaay di amam kanyak. Ay, sabagay. Husto lang, tararamidan niya una nang. Ken plano ko matagtarakan ni ti baboy, kalding, nuang, baka ken manok. Anya, nagadon? Wana nakaw. Iso na lang tawang kwartak. Bastit mo di doldolin ko a kwartak. Kaya't ko nga ado ti pakakumikumaak. Kabaalan nyo nga raw, natarak na kita. Wan, nalakalaang. Diyak kaya ti maistambay, tagladingi taklaang. May mayat no bisi akakanayon, tapno diyak masango tagladingit. Alangarod na nang. Ikan kayo ti paggatang nyo kara kita. Ay, agpaiso anak ko. Uy, basta di yung parigatan ti bagiyo
Aginanakay mo, sana puro trabaho. Wen, jak baybay antibagek, tajak kaya tagsakit, anak ko. This drama is owned by Jenna L. Moite Drama Channel. Agsagana ka, Boni. Tadagasan na kajay ka anakak no madamdama. Ha? Papanan bay? Sumurot ka mapan makikonstruksyon Tane, or-orayak nga agdisnudo ka nga agtrabaho. Ngam di ka matagkirinan. Ha? Di mo namnamaan ti pensyon ko. Narigat numang namnama kalatan kanyak. Agtrabaho ka. Anya? Ado sam, ti mapan makikonstruksyon. Ti agasawa, agtinulong. Sana ya. Wan matkat di Beltrana. Ala, ingkag digusan. Kalpasan na, mangan kan. Tamadamdamalaang, dagasan na kan, jay kaana ka. Hoy, Bune, agring kan, aldawan. Oy! Ay, nasapang-sapay mat Beltrana. Nasapa nga, lumawagan ni. Bumangon kan, tayong kaglaban. Naurnong manan, timurangtan. Sikan at yaglaba na sumrikak pa iti trabaho no madamdama. Nagloko kan. Amom analok magak, nalakak amabanog. Marigatan ak ngagtrabaho. Napialakan ka at nakutong ka. Naparagsit ka ngaggargaraw. Ala aguray kantanay, aldawan. Lepasampay nga umuna ti aglaba. Sakan tumapan nagkonstruksyon. Ay nasakit ti sikat ko Nabanaw ga nagkonstruksyon. Odi, si Kadaytan. Wine, ayan mau. Adak dito'y silid. Ala, agluto kanta ni adak kukuak. Anyat kuko maya. Ang papaado akiti kwarta. Ay naadik kan iti dayta nga online sugal. Ijam man dayta Beltrana. Ay aguli mo ka man dita. Dinak malasan ni. Ala, ingka katagluton. Tamabisin akon. Para kadata mo lang na ito'y numanga baka. Sana nasayaan dayta nga aramida. Wen, agsardengak tumot lang numanga bakak. Subutak ngamin tinaipaabak ko. Tasayang. Beltrana, agawidak man pa'y ijibalay dagiti anak kaw. Kailiw ko nga men dagiti apukaw. Katapay nga rod nagdakkel tabag mo. Kwa, nagbalo na kiti pagsukatak Apay, umyan ka ni Jay. Saan? Duawon no talula siguro nga aldaw. Ay sana mabalin. Sana siyak tilok komboni. Amo ka, maum-umakan kanya. Kayat na kon atalawan. Nay, saan mo No naaramid mo timang panaw iti asawam. Saan kanya? Ha? Di kagar aramid buni. Kalpasan naalam ti kay kayat mo kanya. Panawan na kon. Inaklagi na tanay, nasakit ti sikat kaw. Uray adarik-rik na, pilitin nakmut ngamin ngagtrabaho. Ay pambarista ka talaga. Si kaman lati lalaki akasta. Nalay ngagpambar. Masadutak ko nam kit dia. Di ka pumanaw. Padasam ti pumanaw, tadakas ka kanya. Jaklaim pagaraw pakasta ti pudno nga ugalem Beltrana. Pambarang lagayam timpakita makinasingpet mo ididamaw. Kunamlan asino ka akasisingpetan ididamo dati agayan ayat. Ngamita, kasla kamutan tigray. Kasano nga roda kaya tenak ide no jak agin sisingpet alaman. Agsinatan Beltrana. Sana mabalin. One room war dito'y balay. Agtalinaud ka dito'y. Isarak amin atawakan rin daw, Boni. Kastalat kalakanakan ka. Ti panangisinam kanya. Ha? Naglaing kan. This drama is owned by Jenna L. Moite Drama Channel. Nadakalan na giti baboy yung nanang. Mabalinan nga ilakaw. Ado tiyag damdamag iti lako ababoy kanyak. Ay ala, ilakotan no adda gumatang anak ko. Anya plano yung no malako amin ababoy yaw. Gumatangak manon iti taraknek Nayunak ton tigatangag tapno adumanan ti ilakaw. Sige, da kayo ti makaam mo.
Dadakkel pa yan dagiti kalding yaw. Wen, panglako mo laang dagijay tanay masikugman ang dagijay babaya kaldeng. Sige na lang. Kabaalan yung matgayam tagtarakan iti kalding kas kadababoy. Kadapay nga ron imawag itay. Gumulpi ka no gumatang iti native amanok. Ala, ilako yung dagijay. Tamasukatan tumanag. Wena, adomotan dagitagit itlog. Ay, Wayne. Kumusta nga tamot na ni tatang iti sidong di simurutan na babae? Diyak mo awan damag ko kadakwadan. No kasta linipat yun ni tatang, nanang? Diyak lata malipatan tamam ka nga road. Ngam nabayagan na nakamubunak anak ko. Awanan tinasakit abakrang ko. Naklon ko ti panang panaw na kanyak. Hello, Piling. Apay ngay mawag ka bunay. Anyat masapul mau. Tulungan nak ko ma. Umay nakalaan dito'y balay ni Beltrana. Kaya't kaon apanawan. Kaya't ko na sinaan ngam di nakmet palubusan. Tengedin naklaunay mat ni Beltrana, Piling. Ang sakbay na sore iti amin. Agpagpakaasiak, tulungan nak. Anya ko magbibiyang ko kang ka. Sininaanak nga rudan. Binanawan na kon nga asawam. Tas imurot ka ni ti babaem. Sa itawag-awagan nak. Pakawan nak ka din Nagpakawanak matkan ka ni di kalman iti text. Apay di mo nabasa di text ko Ayawan ganas ko amang basa. Ay sorry ka din Piling. Sika ti kayat ko makadin na bayat ti panaglakay ka. Ikaw ang gusto kong makapiling, Piling. Ay, awan pakibiyangak kang kunak mo. Manipod din sukanak. Pinunas ka mo iti puso kan panunot ko. Piling, ay ayatin ka. Nasing-singput kagayam nga dayaw ngam ni Beltrana. Sige, bye. Hello, Piling. Hello. Awanay. Kasano nga ta na ito yan? Diyak kayatan ni Beltrana. Kaya't kung tagsublikan ni Piling nga asawak. Anya ti aramidag. Apay alimlim tagdagita matambo ni. Nagsangsangit ka. Sinangitak ti sitwasyon ka. Ti kasasaad ko iti sidong mau Beltrana. Apay, anya ti problema iti panagdanata. Ang sinatan, kaya't kaon nga ilintag ti bidot ka. Isa palubusan na kuman apumanaw. Di kan ay ayatan. Kasta? Ay, agpungot ka man ay. Kunak mo't adi ka agsasaoy iti pakabusurak tapumudot tilapayag ko. Kastala ka na yun ang tiyar aramidem kanyak. Kita man to'y buok ka. Naging pisan, gapu iti kapupungot mau. Ganabem Kunak nga bin ngagpakalbo ak ngam di mo matkayat. Ay saan? Agpakalbo ka? Kahit anya ngayon ti pungutakan ka dorbab. Ay, idilada mo singpot ka. Ngam idi agbaybayag. Rimuaran ti pudno nga ugalim. Nakalas ti aramid mau. Basit la kamalik kabilan nakadagaws. Ay katlumaban ka? Ano ka ba alam? Gaputan ako tungak kastalatan ti aramidem kanyak. Gaputan dakkel ken nalukmeg ka. Amom nga may nga awan ka baalaken ka. Isa natured ka amang ismol kanyak. Kasano? Iparupam launay ti saan mon apanangayat kanyak. Naupayaken kan. Kapoy tinagalas nga ugalay. Saan aya ati agasawa? Kat saan la ati napintas nga ugali ti ayatan na? Ayatem pati tinaalas nga ugali na. Kasta ti agasawa. Makaayayat.
Ore awan. Nita, Ay, natabuok ka. agyaman ka, taputlat aramidakan ka. Numapunuanak, ligisan ka akas lakoto. Hello, tatang. Nakalagip kay mo't ngimawag. Rinaw, anak ko. Umaidak man alain, iti balay ni Beltrana. Pang-aasyaw. Ha? Apa yun? Yak kayatan ni Beltrana. Nabayagin akayat ko sinaan. Ngam di nakpalubusan. Kaslak labalod dito yan iti pampamayan na. Anya? Inawagak edi ninanang mo. Ngam di nakmat pagan-anaw. Di nakpampansinan. Tado nga minan ti pakakumikuman na dito'y tatang. Ado nagtimula kan dingwan na apang ibukbukbukan na iti atensyon na. Tulungan dak, anak ko. Umaydak iyawin. Pangasyaw. Kanayon nakakabilan ni Beltrana. Sige, kasaritak ni nanang. Nonyat makunana, tatang. This drama is owned by Jenna L. Moite Drama Channel. Agbabae, kalpasan na, agpariskyaw. Ha? Ada ka kastan? Amangan no marigatan ni Jenny tatang, nanang. Amangan no pudno akab-kabilan jay babae na. Kat, lumaban na. Limal lalakyan nga, awan baal na. Dakkel mo't nga main kan nalukmag a babae jay babae na. Sang kabit-bit na lang ni tatang Kagungguna na Ganaban na Apitan na tibungat aramid na. Nanang. Adakan ka no tulungam. Ngam no siyak awan ganas kaw. Awanan pakibiyangak kang kwana. Kano mariskiom. Pag naida mo ni Jebalayaw. Sana dito'y balay. Tadyak kayat nga awatanan. Anya? Naimbagang orasyon, nana. Ada ka din ni tatang? Adamat. Apay ka di. Kwa? Umay ko kumasukuran. Tada ngamin okasyon ni Jebalay. Kasapulan may ti presensya na. Sige, ngam koyo ka. Dua kami nga umay. Ha? Sanay. Di kan sumurot, Beltrana. Saan da ka kasapulan ni Jay? Nakarit ka itang agsasawa. Gapota at datoy anak mo. Kunamatlan asino kan agsasaw. Awan karbo nga mamang lapod kanya kiti sa di naman nakayat ko apapanan. Ta saan kang asawa? Saan asikat ti legal nga asawa? Ha? Alan na. Ikuyog kon ti amak nga agawid. Agsublin tumod lang ano pa. Ala, makamuka. Ala, yawid mo lang tamam. Total, sa duto mo lang. Nagrawat pa'y. Nagkutong ngam nagrawat. Hello, Pileng. Kumusta kan? Nasaya at lata always fine, bune. Sakit saan na fine iti sinong na niya Beltrana. Sorry manan awan. Pakawanan na kuma no nailaw anak ang nagbabae. Agbalbaliw akaon. Nasaya at mata, nagbalbaliw kan. Kan may sarumbang lang agbalbaliw kan, talakay kan. Well nga raw. Iso sorry talaga. Wen, napakawang kan. Ngam sorry, itajakon kaya ti adda kabalay na. Ha? Nairuama ko, ngagmay sa. Saan nakakomportable no adda kadwak dito'y balay. Ay, apay nga ay. Kat balay tamot adwa na ito. Wen, ngam dakdakkel malat gastos ko dito'y idinagabrodak. Jela sa nga pulo ayero ten share mo ide. Ikatam ano kaya mo? Ha? Ala, pumanaw kan. Naragsaka kon kadagitay aywan nakamula kandingwan ko. Rik na tibunga tinaramid mo kanyak. Di ka madanagan ta napakawangkan. Angam, saan ka na maawat dito'y balay, bunay? Ala, ano saan nyo ti agna dito'y balay tatang? Pasensya kayo, no naariwawar iti apu ko yun o nagduma.
Ay waman jay inam anak kao. Ibagam taawaten nakmanain. Inay ayo koon. Nakipagpakasyak pa ya. Ngam talaga natangken ti panggedeng na. At dan samot ngamin lalaki nan. So adin akon kayat anak kao. Sana maramid ninanang ti kasta. Dagiti dingwen na ti love na itan. Jak maumang agkidaw iti pamakawan iti inam anak kao. Patsyag mapakawan naktumot laeng. Wana, ay aywan nyo lata ni nanang tatang. This drama is owned by Jenna L. Moite Drama Channel. Hello, Pileng. Inyagan kay ti ukraken saba. Paboritom na kita. Saan? Ay, kagat-gatang ko matiti ukrakan sa ba? Kita madagijada jarabaw ti lamisaan. Kagap-gapok nga miniji palingki itay kay. Ay, Madadaal mo laeng, tasisyak lamangan. good. Irip mo na, Pileng. Ay, napuno mo, tanjarep ko. Yawid mo day tata na imbag lang abas tuyo. Ay, ne, addan tayo ruraya ka gumatang iti baboy ko. Malala, pumanaw kan bunay. Tanay, di ka masangaw. Di ka paspasali dito, adda bisita. Kaslak la pimpiman no kasjaya mapanak iti sigod da balay mikan ni Piling, tadinak matan pampansinan. Magisarita man ngan natamnayan. Uray ka sa no ti panangayayok kan kwa na talaga jakon maaluko itirik na amakisinubyan kanya. Ngamuray no kasta sa anak lata mapukawan iti namnama. Namnama aklata amaawat naktumatlaang kat aganosak tadakkel tinagbasulak kan kwa na banag apagbababawyak. Alakastan, tagayin mo, Bonnie. Umadanin ti panagrador mo, Mia. Unjani, kat agyaman nakmanen kan ka. Ado tinaitulong mo kanyak tapno makaiskwela Paset ti panagayat ko kin karayta. Kan para madlakadata adwa. Saan? Ha? Wan matkiti. Okay. Kaano nga ron ti panaggraduar mo? Inton umay alawasan. Ngam oray di kanto umayan. Tanilolak ti mangimartya kanya. Kan busy ka talon mo saan? Ha? Oh, well. Ang mabalin ko nga itantan ti trabaho tapno madarayak mo ti panaggraduar mo. Saanen? Mabiit matladay kay. Mataktak ka laeng. Iso asaanen, Johnny. Ay na, kablawan ka manan, Mia, apok. Nakagraduar ka na ti kolehiyo. Agyaman nak lola. Ay na, di adal ako lola. Wan nga rod. Agyaman nakatainggad mo ti panagadal mo. Ay wan, ayan tinobyom ngay. Jakon inayaban. Tama nagbabain mo't laday chay. Saan na abagay ti dumaray iti kakastoy? Anya! Naimbag nga orasyon, nanang. Umay kami man. Ay manuak nanang. Nala, sumrak kayaw. Naimbag man ta nakalagip kayo ngay may. Wen, tanadamag mi ti panaggraduaran ni Mia. Nakagraduar ka nun iti kolehyo. Wan na. Imbagak nga awagan na kayaw, tawisan na kayaw. Di namot kayat. Tapno dimar ay kayo kumamat iti graduation na di kalman. Ayan ni Mia ngayon nanang. Adda dita silid na. Nakaturog sa amat. Ala, di yun disturbon numat maturog. Urayan milaangan ang makariing. Ayun, at dain sangput mi ang native amanok kan presko anat natang nanang. Ipan ko na di kusina na ito insangpot may nanang. Malaka makamukan baro. Partyan tayo nga ron tayo sang payaw tayo son ti blowout ni Mia naggraduar. Isaw ti pagsasangwan tayo. Apay nga dadagi jay nga agas sawa dito'y balay, lola. Ay na, saan ka di akas ti panagsasaom ka dagiti dadakkel mo? Inakan amam dagi jay.
Isuana ng kantatang kunamat Apay nga dada dito'y kunak. Umay da ka nga rod kablawan iti panaggraduar maon. Sayang, tasaan da na kadaray ti graduation mo. Di mo mat ngamin inawis ida. Sika mo lang ngamin ti mabali namang kontak kadakwada. Ta sika tada cellphone na. Talaga arupat kwarta dagitado. Apay mananaya kasta ti panagsasaam. Itatanaam wanda nakagradwara kon. Ti amuda siguro agtrab-trabaho akon kat agsusweldo akon. Itataaddan pa kairanudan da kanyak sada kundi pa kita. Mia, apok, di ka gimulay ti sakit tinakam ka dagiti dadakkel mo. Lipatam ka din, tinapalabas. Saan akas ka rin na timang lipat, Lola? Taawan pa'y kinaimbag nga impaay da kanyak nga anak da. Awan serbik kadakwada. Takas jaylat kalakan at tipanang ipadawat da kanyak kada kayo. Mala, sana balay. Tasyak mo tinangtadandakan ka. Awan sabsabalay, apok. Uray pa'y. Rumwara. Papanam ngay. Kamangantayon numadamdama. Dandani maluton, jay luto da karne manok. Mangan kayon tulatan. Tamang anak tun ijeruar. Di kan rumwar. Selebraran tayo nga ron mo ti panagraduar maun. Da kayo latan ti ag-celebrate, Lola. Awan ganas ko no dagita atat tao ti kasangsango. Apay anak kami suot kami Masurunak ije balay Johnny. Taadda dimtang akalaban. Ha? Sino? Dagi jay rupat kwarta adadakkel ko Naamuan dalaan nagradwara kon iti kolehiyo. Imay damot na. Ha? Ti ammo da siguro adda trabaho kon. Kat agsusweldo akon. Umaydak siguro dawatan iti kwarta. Anya? Kalpasan nga impadawat dak. Kundi asidagda ita tanakalpasa kon iti panagadal ko. Alakit, dadakkel mo latta na gitya Respeto am latta ina Di dakto pa'y pinagan-ano idi ubi nga. Takasano, nabisyo da. Dagi jay bisyo da ti impang pangruna da. Binaliwaladak nga anak da. Ala, lipata mo na ita. Di ka agimulay ti sakit tinakam. Aywan, agapit ako ni timulak intun Sabado. Mabali na nagiti mulak katarong. Oh, apay ngagsanay ka ngay. Kastalata ka din tar aramidam. Ti aggargar din. Awanen tinangat nga tong arapaap mo iti biyag. Aggamgamulo kalatan iti daga. Katanya nga ron ngay. Awan ba't nailapas ko a kurso? Nakalpasa kon iti panagadal ko, Johnny. Ngam tinobyok, aggargar din. Anya langan ti sawan dagiti tao. Ha? Apay, ibain na ka di anobyong Mia? Kasla silang ngamin akitaan, Johnny. Saan tang agbagay no kas na? Kat sigod mo't nga aggargar din ak manipod na gayan ayat ta. Basta, kasla saan tang agbagay, Johnny. Anya? Sapay kumata diyo panunutan, brainwash japo ko. Takanayon kumatabagbagaan. Ngam talaga nga dayo tirek na nakada kayo. Maawatan mi ti alak mi nanang. Ngamin, nabayag adi kam nagpakpakita. Ken sagpaminsan la ida pasyaron mi. Nanang. Iso adi mi mapabasol di anak mi. No apayakas di itakada kami. Agyaman ak nga ron tamawatan niyo. Ngam kanayon ko abagbagaan. Jak pulos inya dayo tirik na nakada kayo. Talagan sa nga datang tangsit na. Ala, sana bali nanang. Tamanipod ita. Kanayunan min ti pumasyar dito'y balayo. Uy, Mia! Si kamat gayam data. Ala, dandani di ka nabigbig Si kamat gayam, Remy. Agtrab-trabaho kan? Nalatak akumpanya di pagtrab-trabaho.
Ala, desente kamutan nga kaw-kawas. Kaslasan na si kajay Mia nga maamok idi. Very neat ka pa yan nakitaan. Talaga kasta. Siyempre, di adal akon. Professional akon. Ah? Wen nga rod, naimbag ka pa'y, napintasan ti trabahom. Angam siyak, aglaklako lati di palengke ti panggadak. Dumalatan no nakalpas kay ti panagadala niya, ta opisina ti pagtrabahwam. Angam siyak, iji palengke tinal daw ngayan ko. Sige ata ni urayan da kung dagiti padak a professional iji restaurant, Remy. Panawan kan, sabtek dagiti gagayim ko a padak a professional. Anyat lakom ita, Johnny. Abakan obe. Naibus mo't ngaminan tay kamote amulak. O sige, apag iso, awan lako nga ubi diti pwesto. Awan tinangyag ita. Ala, bayadam nga ro na tagawid akon. At dapat ngamin aramida ki di garden. Aywan, nasabat ko man ni Mia idi kalman. Si mabali mo, di pa nagsasauna. Saan na kasi idi anapasig, kan naragsak ka makisarsarita kanya. Ha? Kaslasaan mo nga isutay sigod agayim ko ani Mia. Nagbaliw mo di pa nakilangan na kanya. Sa bagay, di adal nga minan, mangupopisinan. Paspasinsyam latan yung gayem mo, Remy. Narigat siguro ti trabaho na yung opisina na. Ay, may kawak lang amin. Gagangay na siguro. Tauray siya kanobyo na medyo nagbaliw ti panakilangan na kanya. Ha? Anyat kahit masawan? Sigud mo't nga muna ang manalo nak. Ngam kasla ibain namot ti kasta pagsapulak. Ngam awatek latan. Ay ayatek ti gayem mo. Anya? Ngam amom, nagswerte di gayem ko. Takaskan ka tinagbalin a nobyo na. Nakasingsingpot ka lang arudan, naggagat ka pa'y. Kan nataer. Ha? Ay, saan ba it? Pasablugan nakmat, Remy. Ala, saan man? Pud na dagiti ibagbagak, Johnny. Ngam sa anak adi-ada, lakas ka ni Mia. Madanagan nak nga ron. Amang ano isukat nak to ikipada na profesional. Di naman siguro maaramid ti kasta. Nang runak at dakkel ti utang na aning baga nagamkan ka. Dakkel ti na itultulong mo iti panagadal na idi. Amok day tataopan kayo kan ni Mia kanyak. Tawan ka nga ron sabsabali. Tanasingad kami nga gayam kan ni Mia. Laimbang oras mo, Mia anak kao. Apay, anyat masapul nyo. Umay kulay ted to yung pinuros ko abungat papaya. Kalalaingan na tilum na. Ken ada pa'y rambutan ditoy. Kabailak ti gumatang iti kakasta, nadan trabaho. Ngam na pres-pres ko na gito'y, Mia. Apay nga aramidin nyo ti kasta. Itatanak kaadalakon, kat adan trabaho. Sakay kundi itad iti kakasta kanya. Siguro, namnamain nyo asukatak iti kwarta dagitaan niya. Saan mo anak ko? Kaya't milati bumawi ken ka. Damo mi mo tinagkurangan mi ken kay ti kalabas. Itedyokin ni Lola sigurado akayat na dagita. Ninanang ti ikanyo iti kakasta. Tano siya, adda kwarta kapaggatang ko iti kakasta sa anak nga agbibisin. Ha? Pasnagam ni tatang mo, Apo! Sana di tayo terido ti pagsaritaan niyo! Ala, sumrag kayo. Agyaman agta di na kon pinarigat pa, Mia. Inaklon mo na gusti panagayat ko ken ka. Una, tama nga no agaram kay ti sabali. Takas kan ka ti kayat ko apaki asawaan. Agyaman ak, Mia. Ikarig, agbalin kan to ananam ay ti sidong ko. Ipaay kon to amin na kasapulam. Agyaman ak no kasta Arnold. Kaano nga rod nga ikasar na? Ikasar kay ti kabita na parawan. Kalpasan siguro ti may sawan no duatawan. Anya, iti kapitan a panawan ko nam? Ngumdo atawan payla ti urayan? Kaanon tupay ngay? At dapat ngamin importante nga sa sikaswa kita. Ang bayang,
Kitag no kasano amay singit ko ti paragkasarta. Ta kayat kumatan ngag simpata, Mia. Lola, isa ni Arnold, nobyo. Ah, May mga orasyon na. ay, kastamat kan ka, baraw. Sir, kunayo kin ni Arnold, Lola. Tapadak a profesional. Nangato ti saad na iti may sa akumpanya. Ah, Si kakit di man, Mia. Sana na masapol. Kaslaklas am sabali na ano awagan da kiti sir. mala. Mabit lang, tay sa ganaan kayo iti merienda yo. Uy, Mia, apay akas jay. Di mo't ni Johnny tinubyom. Idi, ngam saan itan. I-break kon da dya a tao. Saan kami ngagbagay. Anya, Ni Arnold ti ay ayatak. Ta iso ti padak a profesional. Iso ti bagay ko a pakiasawaan. Di adalak. Nga manalon kit din ti pakiasawaak. Ay sana. Silang akitaan, Lola. kasano nga ro din ni Johnny. Sapay nagsingpat. Kan laglagi pa, mano saan nagapukan kwa na. Saan ka nakalpas iti panagadal mo? Iso, tinang tultulong kan ka. Kat bayadak to ano anyat ko na. Tulungan nak to ni Arnold amang bayad iti nagastos na anang paadal kanyak. Sana problema data. Ta professional Jane Nobyo, Lola. Panga si Mia. Di na kumamat ikalang akastoy. Apay akalat mo't latan ti panangisinam kanyak. Anyat basol ko ken ka. Awan basol mo? Iso na laang ta saan tangarod nga agbagay. Saan adata tinaikari para iti tunggal maysa. Ay ayaten ka, Mia. Ibaw ingon iti sabali day ta panagayat. Sana siyak ti parakan ka. Sumapol kan iti sabali nga ayatem. Oh, adtuyan ti bayan tinateng mo, Johnny. Agyaman ak, Remy. Madlaw ang naliday ka Ay, makipagladingi ta kiti panagsinayon ka ni Mia. Ngamno kayat mo, kasaritak ti gayem ko. Ay, wag. Tapno saan nakaasinaan. Saanen? Namin anon ngay ayok. Ngam talaga natangkan ti desisyon na. Kat tinasakit. Adda-adagos nang isukatan na kanyak. Anya? Pada na matlakan a profesional. Kasta ti imbaga ni apong na kanyak. Kumusta kayo, Nanang? Kasto ya, nasaya at latamot. Di mo matkadwa di asawam nga imay. Napan nagtrabaho. Ay wen, nangyagak itinatengken protas, Nanang. Magyaman na ka. Ngamawan ni Mia na panagtrabaho. Talaga nga inrantak ti imay bayat ti kaawan na dito balayo, Nanang. Ta sigurado ang mabatrip manen no makita nak ditoy. Kat, kumustan di apo ko yo? Ay na, masikog. Ngam di dapay malagkasari tinubyo na. Anya, apay kanungay. Diyak ka mo Makumikom kanulaw na di lalaki. Ay, tamalaksid amang opisina. Ada kanupay sa balya negosyong asikaswan na. Ala, tilay bagbagamat si ka, Johnny. Intun kwan, mamatiakan ka. Kat patyan nak ngamin Nabayag matin nga agar aramakin ka. Di nakpala patyan. Agayatak ken kan. Sapay ko matadapan na kay Karik, Remy. Kwa, mabainak mo, Johnny. Ngamin, gayam ko jay ex mo. Anya ko maita. Awan mat problema iti dayta. Di mon panunutan ni Mia. Tadan sa baling asawa na. Di may papan karata ti panunutam. Aklunan na kon, tay kasarakan, Remy. Agdate naman mat itirwan, honey. Manipod nagkinaawatan ta. Dito'y latabalayan ti pagkitkitaan ta. Di nakpay impasyar apulos. Kandi nakpay inyam amo iti pamilyam. Pasensya kan, sana mabalin nga parang kakarakwada.
Tama nga nuriribok ti mapasamak. Apay, anyat kayat mo asawan? Lading itag no inlimad ko ti amin. Ngem sana pod no abaroak. Ada pamilyak. Anya? Di ta mabalin ngay public ti relasyon ta. Tama nga no may darum ta. Iso nga anusam ta ti kastoy. Ti limad a relasyon ta. Sa nabalay ta kanayo nakmat nga may di ti balayo. Apay, anagilimad ka kanyak, Arnold. Inalilaw na. Sorry, Mia. No jak nagilimad kan kay di. Sigurado apaayan nak. Angam di ka madanagan. Sikati ay ayatag. Jakun ay ayatan ti asawak. Di kay baybayan iti sikop mo. Na kayo ti pangpangrunak. Sinaam nga roden ti asawam, no di mo na ayatan. Sana mabalin. Ngamin, palaban na diyang asawak. Amangan no'y darumnak. Kasangay ti anak mo itapok. Nga mapingawan tama na nga ay. Masurunak nga rod, Lola. Tanakitak ti post ti asawa na. Nagturdamat gayam iti sabali a pagilyan. Ha? Awanan ba inday di alalaki? Nagkari a makadwami ita. Ngamsaan mat gayam? Ulbud day jay. Sinaam nga minin. Oran anwam. Di kan to agbalin na naragsak iti relasyon niyo. Ta ekstra na kalaeng day di alalaki. Umay laeng numasango na. Ngam ti priority na. Kat ti original nga asawa na. Ay, jak mabalin asinaan. Ngamin masikugak manin, Lola. Anya, nagbasit pala ti anak mo, masikog ka manan. Wan nga ron. Jak mat na puutan, Lola. Kasano nga rodaytan ngay. Good, kastilat na. Ano sa kun ati relasyon mi kini Arnold? Tinapatag, addam ako na nga ama dagiti anak ko. Adda kami dito yung department store. Igatangak dagiti anak ko ikibadod na. Tanabas si tandan dagiti badod na. Ala, pagyanay ka magnahani. Tani, amang ano may kaglis ka. Kumpat ka kanya. Uwan, honey. Dadya ni Daychay ah. Mia! Nakita dakon. Pumanawak lakuman. Nakita dakmutan. Kumusta? Ay, kastoy pudno gayam tinadamag ko. Ada kayo tinagkatuluyan. Uwan, Mia. Katni, masikuga kun. Kat, nasayaan Duwagaya man ti anak yo, Mia. Ayan ti asawam ngay. Ay, awan, busy. Sige Ha? sige, panawan kayon tani. Agri rin dagito anak ko. Nakaapal. Agoy-kuyog na. Ngamsyak. Jak mabalin akakuyog ni Arnold iti publiko. Anyan ti kastoy agasak ko. Oh, Mia. Naimbag man ta impasyar mo dagiti apo ko mi dito ibalay. Nanang, kidawag ko matitulong yo. Ngamin nakapsutan ni Lola. Dinan ka ba ilan ti mga awir ka dagiti anak ko. Da kayo pala ko mati mga iwan kadakwada. Tamasapo lamang gadak. Takas jay mo ti amada. Addaman sa bali ababainan. Iso abinaybay anda kamin. Anya. Iso nga agpakpakaasi ang kada kayo nanang. Da kayo pala ti makaamo kadagiti anak ko. Bayat ti pa nagtrabaho. Ay katun saan a problema day ta anak ko. Katagyaman nak, takayat nak ang mga iwan kadagiti anak mo. Pakawanan da ko ma, no pinakitaan kayo iti saan anasaya at iti kalabas nanang. Naamiris kong tibidot ko. Saan gayam arumbang atang sitan tinaganak. Nga uray anya pa'y tinagkurangan tinaganak. Masapon lat na gayam arespetuan kan raaman. Pakaragsakak dagita amang mga kukan ka anak ko. Aklunan me. Ado tinagkurangan mi kan ka iti kalabas.
Ngam nakasagana kami amang sulnit iti ado ang nagkurangan mi. Agyamanak, nanang. Rosing bakit? Nakitam tay butas ka. Diyak mo't makita ni Jenna sa Ay, kabila. unay mo daytan, Edo. Amin mo laki di mo damagam kada tao. Kat damagak lang at amang ano nakita. Awan nakita. Nukwa, isimpam ngamin dagita gamit mo. Tapno saan ka nga agbirok-birok no kasapulam. Nala, biro ka kay Jelikod. Amang ano diyak lang nakita. Nakawarwara ka ngamin. Ultimo medyas mo, damagam amin kanyak. No saan siguro ang nakakapit day tauk-ukupam, damagam pa'y kanyak no ayan na. Ni Rosing mo't tila ibagbagahan naman. O ala, tayo nakarod sa pulo na. Day tati kagurgurak nga. No adda di yung makita, damagan nyo amin kanyak, makapasurod. Unay kat na asawa ko na ya. Napudot akanayon ti ulo na. Ay, no apay mo nakasta tinagbalin nga asawa ko. Napudot akanayon ti ulo na. Unay mo't day ta ang maestrayon, tapamiting apamiting, awan laka meeting. Ay, masadotak amapan makimiting, ibagam iti maestram. Apay man nga ang tamta anak mo na ayaro saying. Kasano pamiting apamiting di maestrana, noan niya launay ti ipampamiting na. Kat nabayag mo tantay na udi apa nagmi-meeting yo bakit? At siguro importante nga ibagada, iso nga agpa-meeting damanan. Saan damot abasta agpa-meeting latan nga awan gap-gapo na kayo? Di da pa'y la isurat, ta ipautit da kadagiti ubing. Manaktak mo't day ta ang meeting. Ay kat mapankalat ta awan mo't pakakumikumam bakit? Awan nga, jak pa'y nalpas dagitay ipaspasok asab-sabong ko. Kasano kat di mo't makaid na nagtamula masamsabong. Disturbuam ti panagdakkel da. Ta alis kamot nga alis. No adda makurso na daam apaso, ialis mo. Inton kwan, ialis mo manan. Ay awan bibiyang mo, ta saan asikat ti agbambanog amang yal alis kadagijay. Kayat ko nga rudmat nga agpapada amin apaso dagiti mulak tapno napintas abuyaan. Kat kasano, mapan ka nga rod makimiting tanay. Ang mga no importante ti ipamiting da. Amumot nga da trabaho, jak makapan. Jak mapanang, masadutak, makumikuma. Roseng, anyat kukwa, manak ko. Kitaan nyo nga isimsimpak dagito'y mulak. Damagan nyo pa'y lang. Apay yalis mo man ang dagita mulam. Wen, tanaging pismat kinagatang ko. Kintapno agpapada ti kulor na tapno napintas abuyaan. Ay, nagrigat mat nga ikatinday tuyan aya. Nay, apay, agpupudot kan sa manan. Ay na makapasurun nga rod, saan amalmalpas ti trabaho. Awan pa'y inanadataon. Aga aginanaka mga min Mabalin mo mo taginanano kayat mo. Takukwam mo ti oras mo. Awam mabus mo amang manmandarken ka. Kanada ka lang mat dito'y balay. Ay nauray adaak lang dito'y balay ngam adulat ta ti trabaho. Makabanuglat ta. Masikuranak no jak malpas dagiti trabaho. Apay aya akasta ka. Nakamisuot ka kanayon. Akaslada kanayon kaguram. Di ka pa'y umisaman. Nalipatam samot ti umisam anak ko. Kita man talang amnay kas kalabakbaketan launa yan. Taungat mun sama kanayunan. Kan nakamisuot ka basta makita ka. Saan ka matakas tayo di balasang ka? Amo mati umisam ide. Apay ay amadilaw yung amin. Masadutak nga rod nga umisam. Umisam ka kikden no maditimod mo. Apay, agap-apa kayo ayay ti asawa. Ay na di kay man agbalin aman na kibiyang nanang. Saan atila pa kibibyangan nyo? Concern naklaang mat anak ko. Isungag damaga. Panawandak dito yan no awan ibagayo. Tani, jak makatrabaho no adamang buybuya kanya. Ngalang arod, mapana kundi ta store. Naidagasak laang. Anyat masidaro sing bakit? Jay nabati ideal daw adinengdeng Nabanubak, jak makaluto. Ala, agmerinda ka pa nga ron. Ta madamdamata yun to namang malam. Nasapa pa'y matkit di At din sangpot ko asyo paw. Agmerinda ka pa Ay, gastador ka mo't Edo.
Gumatang ka iti kumkumpurmi. Kat pasalubong kumot nga rod kada kayo iti anak ta, bakit? Tapno maragsakan kamot Tani, kasla agloy-loy tapingping mo, ta nakamisot kamot ngami nakanayon, bakit? Agragsak kamot Apay ay, apilitan nak nga gragsak. Katawan nga rod raragsakan. Madi, tirik na kiti kasta ajar mo. Nagdagsan itirik na no kanayon ka anak kamisuot. Apay, ada ka di problemam kanyak? Ibagam tap na amawok. Anya ti aramidag, tap na agbalin ka naragsak. Ibagam, taramidag, bakit? Jak amukin ka. Ang drama ka manin ako na. Saanin nga uso day ta drama-drama? Adula amin. Apay mat na di asawam idaw. 5 ba sa kijibalayo itay ngam nakamisuot kit dayn. Kasasaok ngam di pa'y sumungpat. Ay, jak manamoy ti da diyang asawak tatang. Saan kumot nga apaan ngam kaslawan nararagsakan na. Abangan ba no kurang lang itila ilaw. Anya kurang tatang. Kat no pirmi alailokin ko na. Uray saan analailo kanyak, nalambingak latakin ko na. Wano, di mo ik-ikan iti kwarta, isa akas jay. Ik-ikak, tatang. Kat no irimit ko amin na matmat gadakin ko na. Laglaka pa yung agong ungat no kwa. Ada tayo na minsan ngay nangaw da ija istor, kat ay na, nagarmalait mo tayo. Pinagsasawan na jay nang rabak ken kwa na. Di na ngamin kayat ti marabarabak day jay, tatang. Ay, bagbagam di asawam tanay. Ibabain na kamot no daduma. Siyempre, asawam lata. Apektado ka no, adda pabainan na. Bagbaga akmoy. Angam isumot lata. Apay no sorpresaam. Amang ano kasta ti kayat na. Ti masor-sorpresa. Wano saan ikam iti pakakumikuman na, tanay. Diyan samot lang kami nagwalwalis ijibalayo ti kukuenan. Wansa mayat sa ngagpaisaw no, da sa bali pakakumikuman na. Bareng masursuro na ti umisam. Panonotam ano niya ti pamayam, tanay. Kaslabi makitan iti hustaw. Tadimot umisam apulusan. Anya dagijay intulod da dito ang materyales. Anom dagijay edo. Sorpresa ken ka bakit? Agi patakder tay ti pagtagilakwan dita sango ti balay. Addanton pagin kamam, Roseng. Anya dayta? Agplano ka, asiksi ka? Di mo pa'y damagan mo't nga umuna kanya. Sorpresa nga rod bakit? Ay, awan dayta sorpresa. Kayat ko ngamin nga da sa bali apakakumikumam. Ay, mayat na. Tada na yung tinkam tayo. Okay, magustuhan mo lang. Kaya't mo, ti sorpresakin ka. Katwan nasayaat mo, tani. Awan pa'y istor dito abanda. Adayot yayan ti istor dito. Iso nga rod, aday tati na panunot ka. Kan aglako kay ti merienda. Fishball, kikiam, barbecue, mananakyo, kasya. Una, basta awan utang, edo. Mabayag ka di pa iti order mi, Manang Roseng? Iti kami pa dito nga gururay, Manang. Ay no di kay makauray, mapan kayo iti sabali apag tagilakman. Ha? Di kay makaururay. Kat amuyumot nga ado kayo ang customer. Suruan yumot ati makauray. Tamok ngamin ka ta first come, first serve, Manang. Sorry da kami ngamin ti mo na nag-order iti fishball. Wan, ngambas-bas iti order ti si maruno kada kayo. Iso nga ino na. Nagado ti order yung. Iso nga inyo di kayo. Ngambabit lang mata. Malangaron. Inton maminsan langan, Manang. Pumanaw kami. Aywan, pumanaw kayo lang. Awan na sakit abakrang ko. Ha? Saan lang mat ada kayo ti customer ko? Ado ti customer ko dita. Ading Roseng, agpaludak man. Naguray ka ka ni. Adda pa'y kukuha. Adalod mo. Wan, adda. Makauray ka. Tatunwak bi ito'y impatuno da barbecue. Nikit, di ka agungot Ibagam iti nasayat Nagdadagulit kayo ngamin. Laklakayan kayo. Ngam di kayo makawawag. Agdamdamag aklang mait. Anya ti maday ti panagdamag kwaya. Kikitaam nga da kukuha. Ngam ising-singit mo day talod.
Ha? Ay, makapa-stress kayo mat a customer. Di kay makaururay. Agpautang ka man, Roseng. Mabalain ti umutang iti kape kan asukar. Day tamatlat paglaingan nyo mat abakbakatan mo, nana. Kumatama. Apay. Maditi umutang ditoy. Bawal. Awan ti utang. Manglugi kayo lang nukas na. Lugi negosyo. Bayadak metlan bigat no ikanak iti kwartak jay sumangpet nga anak kaw. Ay, inkay ijay. Awan pailat gimat gatang dito istor ko itangal daw. Ngambusatan nyo iti utang. Ay, mangmalas kayo man. Nay, ado tila kumita Roseng, anak ko. Ay, wan nga rod. Nagado ti ginatang ko apang merienda. Ngam ni, awan pa'y uray may sagim matang. Anya, apay ngay, wano ada na pananda. At dadamot, ngam lumabas-labas dalaang. Anya, Sapay mang manganda lumablabas dito eh. Pati ti istor ko, awan gumatangan. nay, apay nga tangay. Ay, amangan mo noong ungtam ida ngamin. Kana kami suot ka mga minakanayon. Kasano maawis mo dagiti customer mo ngay no kasta. Kat basol ko manan, amin matlakit di, ipabasol yo kanya. Kat awatam ka di ngamin dagiti ibagbagak. Tapara matla iti pagsaya atam. Di ka agung nga tadagos no da maibagakan ka. Amirisam ati kamalim. Ayawan ka malik. No pa ka basulak ti saan ko apa nagis-isam, awan bibiyang ko ditan. Isarakon ti istor, tawan mo't gumatangan. Adagim matang itay, ngam dayo. Di magaslaang, sapay 5 pesos lakin, di ti ginatang na. Kati pang merienda alakom ngay. Isardeng kumatan tanalugi ak iti manungal daw. Nagluto ak iti maituno, ngam awan mo't gimatang apulos. Ala, dakin kaan, isardeng mong taglakaw. Iso na lang, ta sayang tinagpuunam bakit? Kanya na igatang iti materyales sa nayaramid nga store. Nagkuna ngamin abasta gumatang kalata adi mo pa'y ibaga kanyak. Nailawlaw-anon at akwarta. Ala nga ron, ilas mo pa nga ron nga ilako ti karga ti store, ta sayang. Iso pa ti maksaya malakaw. Sayang ti store yaw. Nakasiran anak kaw. Uni nga ron tatang. Sayang talaga taadon tinagastos ko iti na jay. Saan pa yan nasubot tinagastos ko ijay? Eh, kasalaw ka di adi malugay kat nakamisot mo't ngamin jay asawam. Saan nagayam abagay taglako na jay. Taabugin na mo't nagiti customer na. Uni nga ron Jak mat maisuro nga umisam. Talaga siguro akas jay na. Una hangim nukas jay ti trabaho na ti aglakaw. Suruan naman ti umisam Uray kun kundit la ko mga isam no isaw. Saan magtabugbog kawan na pa dagiti customer na. Jak manamoy ti asawak tatang. Kaslabak-baklayin na ti problema ti sangalubungan iti kasya adjar na. Imbis sa makatulong kay ti asawam saanan tanaisaran ti pagsapulam Roseng. Inyaramidan na kay ti store mo. Ngam sinayang mo mat. Sapay mayat ti lokasyon ti istoryo dito Ado ko matigumatang. Ay nauray sa anak ng aglako, mabiyag kami nanang. May mayat kumamalaang ano matulungam di asawam. Nakaarsagid mo ngamin dagita atat nao. Basit lasa masakitan da. No ngamin kasta trabaho, suruam mat basit ti umisem. Kanalo mamay apa nagsao. Sana pasig nga inunget. Bugbog kawam pa ida. Apa dagiti customer mo. Ay nananang, ulitak uray jak ag trabaho, takabailan na kami abyagan ti asawak. Adda permanente at trabaho nila kay ko. Di uray ag tugtugawak iti agmalmalam kat mabalin. Ay, No didak kayat dagita atat tao. Adda ajak pagan ano ida. Edo lang kay, apay, di ka sumrak kita. Awan trabaho maya. Masakit di tiyan ko bakit. Hindi pala rabi na ito. Anya, apa yan ngay? Amangan lumabisin ka.
Dayta ngamin ket tamaladladaw ka amang mga no daduma. Natangkem ngamin tulong. Nabayagan na tiya marikrik na. Kimaroy di rabi eh. Ket anya taramidan ta. Mapantay ti doktor. Wala ta na agkapsot ako na yan. Marigatanak, bakit? Anyat ko na ti Dr. Rosay. Inexamin dan di idaw. Wen tatang. Apay ngagsangit kang ay. Masapol ka nung agdialysis ni Edo, tatang. Anda problema iti kidney na. Alya, ay sus, apay nga ay. Kasano da ito yan? Saan na makatrabaho ti asawa? Kasano kami paitan, tatang? Kan pangalaan mi nga iti kwarta busbusan mi. Alakit pagtitinulungan tayo, abalasang ka. Kaasimit nga rod sa anak ka, no kasta. Bumulod akman iti kwarta yun, anang, tapagpunak. Pagpuhunam nga. Nga agla ko manen ija istor, Kan agluto ak iti pang merienda. Kapilitan nga agtrabaho ak tani. Saanan ang makatrabaho di asawa? Ang mga numasayang lang iti pagpuunam. Ang mga numalugi manon. Saanan nanang, ikarigatak nga ay aywan dagiti sigod ang customer ko. Day tamot la ti amok apagkwartaan. Ti panaglakok. Tawan mo't sa bali ang ma-applyan na trabaho. Nalangarod. Awagak di kabsat mo ija abroad. Agpatulong taken kwa na. Adda ngamin nang usarak iti kwartak. Jay kabsat mo ti makatulong ken ka anak ko. Barbecue, pabalasang. Umay kay gumatangan. At dapay kan-kanin alakok. Napintas ka mo't gayam na umisam ka manang rusing. Agyaman nak asalya. Ayabam dagiti kakadwam tag merienda kayo. Ay, mapan kami kumadita bangir nga istor. Ang nang lukat ka mo manan, manang. Wen, tani kasapulan mo't amang ganda tao ading ko. Alan, ayabamon dagiti kakadwam. ay kakadwa, umay kay dito yan. Ado di magatang ditoy. Wen, umay kayon, babaros, babalasang. Ado ti mamerienda ditoy. Ano si customer mo ita, malasang ka. Wen tatang, bareng pumigsapay ti pagtagilakwak. Imaduma tilakom dito yan. Anda pa'y karkarnay kenat-natay. Wen tatang, masapol nga agdubli kayo dak. Tapno mapaagasak ti asawak. Mala, agpili kayo laeng mga suki. Di kayo agbabain. Kasta balasang ka. Umisem kang aglakaw. Kita rumwar pa ti kinapintas. Mauno kasta nga umisem ka. Amukon ti teknik ti aglako, tatang. Ket nagmayat gayam tirik na, no kanayon ka nakaisam, tanalagan ti barukong. Uwen ken maingganyo ti customer agumatang, no naisem ti rupa ti aglaklakaw, roseng balasang ka. Kumusta ka, nanak ka? Kastya, nakapsot latta tatang. Agpapigsa ka, patib ka rin ti pakinakamaw. Talaga kasta ti raramidak tatang. Katagyaman tadda kayo amang patpatibker kanyak. Imadumatan ti customer jay asawam. Uwan nga ron, nakasursurong aminan nga umisam. Wine, nasdawa kita'y nakita nga aglaklakaw. Nalawa matingirsinan kadagijay customer na. Mabutang kami na malugi manan tatang. Gapoy ti panagmismisuot na. Isa sursuruan na kanon ti umisam. Kahit, kumusta ti panaglakom iti nagmalam bakit? Mayat lakay, ado tinaglakwak, nayunak tupay dagiti lako. Pasensyakan bakit? Saan ka pala matulungan? Naimbag tula no napigsa ako. Wen, di ka madanagan. Siyak matagtrabaho para kan ka. Bumawi akan ka italakay. Saan ka naimot idisi ka ti adda trabaho na. Nagsingpot ka pa'y kanya. Mauray ka nayon ka nga ungtan idi.
Saan ka nagbaliw kanyak? Iso nga ita, bumawi akan ka lakay. Agpaimbag kawan. Uwan bakit? Kat agyaman ako unay. Ikararag tangaging baga kaon. Kaila, bumangon ka ditan aldawon. Ing kalabaanan dagiti mureng mo. Agbuutan dagiti kawus mo. Tadi mo ngamin siguden alabaan. Masadutak nga aglabananang, inton bigaton. Bigat ka abigat. Madadaulan dagijay kawus mo. Urnungam tumat ti mureng mo. Bimalbalasangan ka akasta. Inton bigaton, promise. Maturog akpay tan inapuyatan ak, nasakit ti ulok. Kasano adi ka mapuyatan. Kat day tamat lag cellphone nga minter aramidam. Nga oray disorasan ti rabi. Ala, bumangon kan. Tatulungan nakman mat nga rod nga agdalos. Tanay, narugrugit to'y balay. Nagbasit lang nga rodan, narugit pa'y. Awan pa'y serbim nga agbatbati dito'y balay. Di ka mat agdalos. Anya kayo matan? Bigbigat manan nga agsersermon kayo? Kasano kat kasta ka mat. Di mo ammo ti makitinulong dito'y balay. Ibakbakit mo ti kasta galad mo kaila. Nanang, ipasyar ko tinubyak dito balay inton malam. Anya, ay sus, sapay nagrugit to'y balay. Dintumot makadalos di kabsat mo. Jay laagil ilad ter aramiden na. Ala, di kay ka di agaburido manen. Siyak tagdalos nanang, di kay matanagan. Ay na, si kapay ngagtrab-trabaho ti agdalos mo. Diyak lang amin nasangot tinagdalos iti napalabas nga al-al daw. Ta busy ak iti trabaho. Ngam itata day off ko, agdalosak. Malangaro tatulungan ka anak ko. Day, papanaman ang ibiyang. Di ta istorman ka ba, guys? Inak gumatang iti sabon na paglaba. Talabaak man dagitay nagmumurang apigad ijay balay. Apay nga may na di mo baunan, jay babae nga anak mo. Mamin anumot nga ibaon ko. Mabanugak pa yun amang ibabaon. Ngam awan mo't denggan na. Agdumada iti ugali kin ni Manong na. Naimbag ni Ray taalis to nga agdalos ijay balay. Baliktad, mate. Imbes na nilay katagdalos tayo sa ti babae. Saan ama nagdalos day jay akaanakam kabagays. Iso apasaray agungetak tamasurunak mo't no daduma. Ultimo aginaw kasadut na. Ayun na yan. Awa na ano kasta na akanayaw. Saan ngagprogreso ti biyak na. Nagdagam nga may ngagsapol iti trabaho na. Lukas ta sadot gayam ngagtrabaho iti unag ti balay. Ay na mapudpud ti dila ken bibig ko amang dagdag ken kwa na. Ngamawan latat idenggen na kabagays. Iso abay-bay akong. Agbaliw tulat ta no kay kayat na. Ala, sumrekan Irene. Pasensya amon to'y nanumu abalay may ta basit lang. Saan amansyon? Si kakit di mat. Uray mat da kami. Basit la jay balay mi. Ang damat ka doon masimang put manong. Wan kaila. Iso ti ibagbagakan ka ano biyak ni Irene. Irene, ni kaila, kapsat ka. Naimbag nga oras mo kaila. Ay, kastamat kan ka Irene. Jackline pagaro. Napintas gayam tinobya ti kabsat ko Kat siyempre nalaing agpili to'y kabsat mo kunamsa. Huwag nga rod manong. Ay, mabitlang Inak mangisagana iti merienda. Tapag merienda taman tinapintas sa nobyam. Sino tinagluto, Ray? Nimot kaila na nang. Simrumat. Gimagat mo't itangal daw. Linabaan na pa yan, nagitay nagado amurang na. Kan naglinis dito'y kusina. Dinalusan na amin, pati sirok ti lababo. Nay, itaman pa'y. Apay nga ta. Anyat naknakan na. Apay akong di gagat ita. Ay, panagkunak, mabain iti nobyak na nang. Kan nadlaw ko nagustuhan na ni Irene nga agbalin nga ipag. Takas taon na pa nangasikaso na itay.
Kasta aya, ay katmayat nga rod apay, talaga ka di akap-kap na kamon jay nobya manakaw. Dayjayan ti pakasaram. Una nang. Karag itinagbalin ang nobyak nga ex ko itan. Nya ay rin lang tinakarik na aki tinagpaydo mga ayat. Iso ti arapaap ko ngagbalin nga ina dahil ti agbalin to nga anak ko. Ay, ala makamuka nga rod anak ko. Nasaya at mat nga rod no mga asawa kan, tanay. Mapanan titawan. Nasingpot lakit di jay nobyam. Awan problema, anak ko. Talaga nasingpot ni Irene nanang. Nasingpot lang aro din, napintas pa ay. No manugot ka Irene, tulagan tayong ti kasarta. Ha? Si Kaman Ray, tano siya, nabukilan ti pangadeng ko ang makikalay sa ken ka iti urayan niya nga oras. Ngamin, ay ayatin ka unay. Kastakmat ka. Sikat ti arapaap ko nga asawaan. Ngamin, adda amin kan ka nagitisap sa pulak iti may sa babae. Ha? Mabit lang nga rin. Umawawag ti kapsat ka. Hello, okay la ha? Hello, Manong. Di kay kadagawin iti nobyam ita dito balay? Ha? Apay ka di? Ay, kwa. Awan, nadamag ko lang ha. Tanwagawid kayo agluto akmanan iti mamerienda. Kanaima sa masida. Ha? O sige, agawid kami no madamdama, ading ka. O sige nga rod agluto ak iti puto ken pansit. Sige, makamu ka, Kayla. Bye. Agawid ta no madamdama iti balay. Tagluto ka no ti kapsat ko iti merienda ken masida, Irene. Amom, kaya't kuman ti ugali jay kabsat mo. Nagsingpet kan naasikaso kanya. Uwan tanasingpet kamot ngamin. Iso kayat na ka nga agbalin nga ipag. Sigurado, agkaalaan kay ito nga agipag no kaskasano. O ala, ituloy yo ka ni Kayla ti agmerienda, Irene. Tenak man nag-shower biit. Sige lang, Ray. Kayla, makamu ka pala ka ni ipagtubim ha. Wan Manong. Adto pa ti pansit, Irene. Di ka ko magbabainuan. Ipagpabalay mo. Adto pa ti drinks mo. Mabit lang ha. Karga aktibasom. Ala, siya kon kayla. Ha? Nakababain pa'y kitin kan ka. Itay-pay lang asikaswan na. Awan mo't sabsabali. Tagbalin kanto nga ipag ko. Iso di ka ko magbabain. Ipag Irene. Ipag ko na ako nata di tan tumalat turong na. Agyaman unay kan ka, ipag kayla. Nagsingpot ka. Nagasatak. Takas kan ka ti agbalin nga ipag ko. Kaaduan ngamin nga amamok na ikamang. Ket saan da akaalaan dagiti ipag. Wano katugangan da. Nadlaw ko nga na nasingpet ka, Irene. Iso ang magustuhan ka launay nga agbalin nga ipag. Nanang, agnaudan dito balay ni Irene. Ha? Apay, agden na kayaw, adi kay pa'y nagkasar. Ada yung amin ni balay da. Mabanugak nagbiyahe no kas di asarong karak iti balay da. Nangro na no aggapo akiti trabaho. Agad, adda kayo Agam na sa isaya at siguro, nutulagan tayon ti kalay sayaw, Ray. Takas tamo lang agkuy-kuyog kayaw. Una nang, pagsasaritaan tayo di kasarmi. Hanggang saan kumapay nga ita, ta nayunak pa iti urnong ko. Amangan ngamin nagkurang. Kat mabalin mo't atulagan tayon ti kasaryo, para inton umay atawon no isaw. Tinapatag, matulagan ti panagsimpayo, anak ko. Kayla, inak agtrabahon. Makamu kayo niti balay ha. Agluto kayo to niti pangaldawan nyo. Ta mapan kanong mataglako ni nanang iti palengke. Wen Manong, di ka madanagan. Tsak baybay antinobyam. Ilutwak iti naimas asidaan. Adu mo iti may luto jerep. Di mo ruwaman nga agsenyoritan ni Irene. Ta jak kayat ti kasta. Agtinulong kayo. Ay na, baybay am kadila ang ag-relax dito balay Manong. Uri agil iladlat aramiden na. Awan problema kanya. Sige nga rod, mapanakon. Tanay, aldawan.
Ang mga numatrapik kat maladawak iti trabaho. Irene, nakaluto akon. Mangantan. Nagtimpla ak mo iti justa. Ala, apay adinak inayaban. Tadwata ko maan nagluto, kaila. Saanen? Jacket na mabannog ka. Kan, amangan no madadaal tapintas mo nagtrabaho ka. Mamin anumot lati agluto nga eh. Basta jacket nga agbannog ka, Irene. Ti kayat ko, agbalin ka prinsesa dito'y balay mi. Agyaman na kaila. Nakasingsingpot kagayam nga ipagtubi. Nagasatak, takasken ka ti agbalin to nga ipag ko. Gaputamok mo anasingput ka, Irene. Numadlaw ko anasingput ti tao kanyak, syempre nasingput akmat. Angam no suwapang kanyak ay, nakarkaro pa ti suwapang ko ah. Anya? Mala, manganta nga rudan kaila. Umay ka, Irene, tay turog tapay. Mayat nga minti maturog no kalkalpasan nangan kat. Uray ta nakapalpata mutan. Ha? Ay, wala kaila. Makikainda akon anito sila nyo ni Manong ko niya. Kaya't ko nga minti adda kadwa na maturog no kastoy nga aldaw. Tano maminsan, kasla mabangbangungot no kwa. Sige, agida kalat na. Awan mat dakas na. Agpada tamot a babae. Kawan mat. Maragsakan ak nga ron, tanagbalintan ak close iti tunggal maysa. Ipagtubi. Wen nga ron. Nagasatak a talaga. Tanasingpot nagbalinto nga ipag ko. Mala, maturog tangarudan, Irene. Napadanda ay rin kan kaila anak ko. Awan damo manen dito'y balay. Napanday di plaza na nang. Anda ka no mapandagatangan. Ang mga numarabyan da manen asumangpag. Basta rumwarda, marabyan da. No sa dino lang at ati papananda. Wagwagan ti ayo yang dagidyaadwa na nang. Mayat mati kukuyugan daan niya. Very close damutan iti tunggal maysa. Wen nga ron, ba nagapakaragsakak, ta agkaalaan da nga agipag. Agkatunusan da. Ken addan adlaw ko ken ni ading mo. Manipod addan ni Irene dito'y balay. Kas lagi maget nga agdalos-dalos ken aglaba. Pati agluto ken naginaw. Mabain siguro kan ipag na nang. Kat kasanaw, tulagan tayon ati kasaryo ken ni Irene. Tani agdenden na kayon. Wala nang. Kastamot lang kung matiibagak ka na kayo. Ala, pagsasaritaan tayo nga rodan ti kalay sama itinobyak. Ay, no kasta? Agkasar kayon, Manong? Wen, kaila, tapno malpasen. Kan tapno agbalinan a legal ti panagdan nami kan ipag mo. Di kanto nga taagbabawi amang ikasar ka ni Irene, Manong. Anda nga minadlaw ko amadi nga ugali na kat. Ha? Di mo la ko man sasawan kan kwa na daytoy Manong. Ngam, nadlaw ko nga da ugali na ama naging bubukod. Anya? Kan saan la dayta? Nalaka ang maawis da atensyon na no makakita iti gwapo. Anya? Ay, panagkunak Manong, agbabawi kanto no ni Irene ti maasawam. Iso ati makunak kat uray saan sa pay ti kasar. Nasingpot-mot ginobyak ti kunak ading ko. Ay sus, pudno anubiyam. Ngam amangan no mas amamok ti ugali na ngam sika. Tada kami ti kanayon nga agkuykuyog. Pasaray matiliwak pa nga agbuy-buya iti matsyudan sa iti cellphone na. Anya? Iso adi kag darasudos amang ikasarkan kwa na Manong. Amangan no aglalakin to kiti. Narigatan. Apay, desidido ka na makikalay sa ni Manong ko, Irene? Katun akayla. May mayat matlang no kasar kamin. Ngam adadi mo ang mga ugali ni Manong ko. Ha? Para kadatalaang da ito'y awan. Di mo ibagbagakin ni Manong ko nga imbagakin ka. Ha? Anya dayta? Ay, agkari ka pa di mo ibagbagakin ni Manong ko Ha? Sige, Juan.
Jak ibagbaga, promise. Adda nga min ugali ni Manong ko adi mo amo. Nalaing agimon day chay. Anya? Siyempre, di mo pa'y unay madlaw ita. Ngamay na, grabe ti kinasiluso na. Agkabil pa'y day jay ano sumruti kinaman nangimon na. Gano makainom ti kabsat ko. Agwala, kumarit, agdadali ti kagawaan. Anya? Kastaya. Ni, jak amo day ta. Jak pa'y ngamin nakita na ginom ti kapsat mo. Wan atalikliklikan na ti arak, tamo na ti Estel na no nabartukan. Isungag panunot ka na imbag ay rin. No siyak ti sika, liklikam laangan ti kabsat ko. Sapay imanugot ako na pagsasaritaan tayon ti kasarmi. No kayat mo, umadayo tapay laang, tapno maliklikam ni Manong ko. Kayat ka nga ilisi iti mabalin na pakaysag makam ay rin. Nadlaw ko nga min ti kinasingput mo, iso nga isaksakit ka. Ay sus, sayang ti masakbayam no kas ka ni Manong ko ti pagsagmakam. Kaila? No kayat mo, agbakasyon tapay laang. Agpakada ta iti kabsat ko. Ibagatang agbakasyon ta iti sumagmamanual daw. Kwa? Alan, urag sublitan tumalang, ano kaskasano? Basta agbakasyon ta iti uray makalawas. Mapantay iti lugar ti maysa kadag iti gayem ko. Libre ti panagnaad tayo jay. Tanasingput day jay gayem ko. Sa dino, ti pagbakasyonan niyo. Ijay lugar ka no ti gayem ni Kayla, Ray. Di ka madanagan, Manong. Jak baybayan ni Irene ijay. Ipapas mi pa'y tagpasyar, tasan kayo pa nagkasar, Manong. No may kasarmon ni Irene ay, sigurado asaanan ang makarwar. Nang runan, wag sikugan. Nga lang nga ron. Basta agawid kayo adagos Di kayo agbaybay, agiti papanan niyo. Magustuhan ka di matlaang dito ang lugar, Irene? Juan, presko ti angin dito eh. Kan asidag iti baybay. Kasla nagmayat ti agnaed dito eh. Mabalin mo't no kayat mo. Dito itan nga agnaed. Adamot pagyananta dito iti libre. Ha? Ala, agid datan ta maturog tan, Irene. Sige, ay na. Kasla nagmayat ti maturog. Presko ti angin no nakalukat ti tawa. Ala, dumandan ka nga ron dito abay ko, Irene. Ay, malaminak mo dun. Agin narakop taman. Ha? Umay ka, Irene. Ay, nagbanglukan. Nagirot mo ti panangarakop mo kanya kun Kayla. I love you, Ipag. Ay, stay. Irene. Ha? Anya nga I love you day ta, Kayla. Ay, iba't anak man. Diyak makaangas. Nagirot ti panangarakop mo kanya. Sorry, Irene, Ngam, nabayagan agayatakan ka. Ha? Anya ka din day tangay bagbagam, Kayla. Basta ay ayatan ka. Jak itulok ang maikasar na katikabsat ko. Siyak ti para kan ka, Irene. No kasta. Lakyan ka, Kayla. Ay, kababain man nga klunan ngam. Day tatipud no. Lalaki tirik na, Irene. Kat sorry no, si kati nakarik na kiti kastoy. Sapay ko mata maayat nakmat. Kayla. Apay nga ay nga awan mo't dagi jay dua anak ko. Ay anda ka nun. Apay adida mo ila agawi dun. Dahil tangarot ti pakariribokak nanang. Ngamin, jak makontak ida. Naka-offline da ngagpadpada. Jak makontak ti numero da. Nay, apayan nga eh. Ay makapadanag mo't dagi jay atat tao. Jak makaid na nanang. Jak amo ti pang surutak ka na ko ada. Ti kamalik. Jak dinamag no sa dino alugar tinapananda. Ala, sapay ko mata na saya at ti kasasaad da. No sa dino man ti ayan da ita. Ray, apayan. Anyat mapaspasamakan ka. Apay nga intupak mo ti cellphone mo di talamisaan. Bagiti awanan bain. Apay. Kita nyo ti post dyan akyo nanang. Anday ta. Oh. Ha? Dakay lakan ay rin. Agin inarakop da. Kat
adda pa'y ladawan daan na ginagag. Hanya ti kayat asawan da ita. Apaya kasta. Lakyan ni Kayla nanang. Kat inagaw ng ginobyak kanyak. Anya. Hello, Nanang. Hello, Kayla. Ayan yon. Apay, awanan plano yung agawid. Kanapaya kas jay timpopos mo iti FB. Agsangsang iti kapsat mo. Pakibagaman ka ni Manong, Nanang. Sorry. Ngam, agin inay at kami ka ni Irene. Saan anasaya at day tangar aramitin yung anak ko? Agawid kayo kiden. Isublim ni Irene kin ni Manong mo. Saan, Nanang? Saan na kayat ni Irene ni Manong Ray? Siya kanon, tayayatan na. Anya ka din day tangar aramida, manak ko. Sorry, Nanang. Ngam, nabayagan nga inlimad ko dahito akin na tao. Itaak lang amin anaikan ititurod amang ipod no iti amin. Sapay kumata maawatan dak. Wan, maawatak no anya aman ti kinataom. Ngam ti panangagaw mo iti nobya ti kabsat mo ti jak maawatan. Jak kayat nga aga pa kayo nga agkabsat. Iso apang nga si manak ko. Agawid kayon. Wan, Nanang. Agawid kaming tumutlaang. Ngam saan pa'y lang nga ita. Narabyan ka manan asimang put, Irene. Nagkapam ka diya talaga. Ijay nga rod balay tigayim ko. Ibaga man tagpaiso kanyak. At dalalaki man niya. Wan! Adda lalakik! Anya? Makaumati kasta ngay bagbagam. Manipod nagdanata. Managatap kan. Managimon ka nga uray awan mo't madi nga aramida. Iso apinay paisok man laangan. Anya? Awanan kay tibain. Di nakabilan tamasikugak. Ha? Dakis ka itinobyok no dangranak. Adda di tarwar ti boyfriend ko. Umay ko laalaan dagiti kawas ko, tapumanaw akon. Sumurot akon itinobyok, taagkasar kamin. Anya? Naimbagmanta nagawid kamutlangan, Kayla. Manong pakawanan na kuma. Nagbasulakan ka. Sorry. Anya tinagbasulakin ka. Apay anaramid mo ti kastoy kanya ka. Awan basol mo, Manong. Siyang tinagbasol. Yung awanan. Nagsina kamin ka ni Irene ta nakiasawa ni ti sa bali. Anya? Pinanawan nak, Manong. Si Morotan iti lalaki anak kasi kukungkuana. Anya? Sorry talaga, Manong. Sapay ko mata mapakawan nak. Pagbabawyak ti kasjingin naramid ko.